فراشیخانی کانال ازمانیا گل کردستان گنده گرباوی بله بینران جوی شروع وکرنین زیدتر سر روشاوای کردستان نال استودیو امام میوانداریا برز هوزان مرشد چالاگوان سیاسی کریه بخیرات نات دکین ایرشین و داویه ین گروپین چکدار بتایبتی لتل معروف چاوات دید دست که داشت بو شهید و جبو او مالن کو زرار دینه و جبو همو شهیدن روجاوای کردستان سلاورس و جمال باترا براستی مثلا تل معروف گریدای مثلا گشتی هندر نافچه جزیره کانتون جزیره بتایبت جبرگو نافچه جزیره گرینگاوی هیا گرینگاوی دیروکی هیا گرینگاوی عالی آبوری هیا گرینگاوی عالی سیاسی هیا هر وها عالی سنوری هیا یعنی گرینگاوی و بتایبت گنده تل معروفه يعني جبرجو جهة جهة همو شيخ خزنوي وشيخ ميدن إن طريقة نقشبندينا أف جرينجيو كوي هي مرود نخا هر چهار پرچه کردستان ده هنا وواجي كي جالك بيروس تناس كرن جبوه جيفان خواست وكو انتقام كي آليين كردي إن أولي بكن جبرجو إيرو كردي ما بتايبت النافشة جزيرة مالا خزنوي بمالا كجرينج دزانن ولعفريني ولكوباني ولنافشة دي جوايا جبوه جيفان خواست وكو انتقامك هن سياسي وهنجي انتقامك أولي بكن جبرجو براستي يعني وان خواست بريكيت المعروفة ببيجن آوا ما جهة هري جرينج جوا ستاند وان چنه وان هيچن يعني وتلبرك ما ستاند ام جي ايرو في جوا المعروف جوا السنين يعني يك بيك لي ذكرن بيجم لمخابر هناك سياسة مدار معنا لهمبر في هناك داخلي دان يعني از قالك خمجين يعني براسي بتايبت عبد الباسط السيدة اسطنبول تصريح كلا أول خاطر يذكريه قلت يا باجل تلبركه قتل عام كريا بسري كازين سيفيل وداعشي للمعروفة هناك بن بيكرن النورمال كريا يعني سر هرم أو يعني نوفشان يعني كسك كرد يعني كسك كرد دخوازك هزا كردي للروشاوای كردستاني وكو تيرورست نشان بده و ده همان دمج داش تيرورستان جي وكو خباتگير نشان بجيت عين ويكر يعني دبيجي يباجي قتل عام كريا ودبيجي داعشي هناك داس ديريجي كريا يعني لسر مرقده ولسر ملات داس ديريجي كريا يعني هناك داس جي مزي كريا تشتيوا وداس ديريجي كريا يعني نو بيجي انه داعش كونكوجي كريا قتل عام كريا ابو داعش 15 كسبرن جوان 4 جنن يا رئيس دار عبد الباسط او جنا تشيتا او جنا نكرده اگر تو كرد بي او خوشکاتایا آن دایکاتایا تو چه قبول کت سیاست مداره کی تا قاسا خود بینی تو چه از تشته گود دلمن بود شوتی زانه چیه سروک انجمن اجتماعی سوری بو جا است سروک انجمن اجتماعی سوری ایرو دا کتیبیه پیفدار فرمی یه داعشی از دو دا از اینکه دریم بود شوتی چه تو سروک انجمن اجتماعی سوری بو ایرو جی تو بیا پیفدار نورمال داعش یعنی داعش چه بده یعنی چه سپاسیت تجینا که سبب تا ببینه عین و سری تجربه بره وکو چه سری ونی دوباره چما از تشکی بیجم ایرو او کسی کو شش کسی لرقی گوتنا سری وتنا ذکرن ایرو نفشکار که محمد رشو بخوجی جالی الپارتیا حکیم بشار نویشیا دبیجه 40 جوان دهاتن حریم کردستان جبو تبلی کنگری ببن دبی اونا وکو دلگای کنگراتو بانکرن ایده باشه چما مجلس اجتماعی کرد سوری وی تشتی نابجه چما خودی لوی 40 کسی در نکوه چما عبدالباسط سیدا نابجه او 40 کسی سریعتی جکرن دهاتن هولیره و دهاتن تبلی کنگره بانا اف کنگرای کتیا سیاسی چما وی تشتا نابجه ایدانا که چه دیب وان دکه کسن یعنی کماسی کرنه انو داعشی کماسی کریه اما یا پگی تبرا که کم کوچی کریه بله کاک حوزان و اگر یا پگی افتشت يعني اگر او کس تاني دست سر كربان چابا هلوستوان چابا بنيريناتا يعني براسي يعني تاني دست سر كربان تاني زنداني كربان تشتكي دينا از بيجم برجم دو تميد بيجم يا باجي سيلوك اللي اكيد خي يا اسايش سيلوك الكرد كده خي دنيا خرا دكن بسري يا باجي وسري اسايش دول سر فيسبوكا طيب باشه نا بر حريم كردستانيه نا ده حريم كردستان ده اسايش کسی نگره اسايش كردي خو نگره لهولير اسايش كردي خو نگره اسايش مشو قدغه نوکي
مشای گوبه مولات قدغه نو که قدغه که موافق های آسایشه لا آسایش دهو که خلک نگری دگری که دگری نه کرد دگری اوج کرده لا افرین جی دمیک آسایش کرد بگرید یعنی دنیا خراب دکن لکوبانی بارنگی لجزیره ورنگی یعنی امهیوی دکن یعنی کار نه نه اول مدت تربی آسایشه اگر آسایش نکیجی تشتک دبی هاوسکه دبی نکنه مثال بیجم هناك جماعتي ام بيجن نوفل خو كرنا هناك مسألة راغوندنه دوني يكيتي نظام بيو تشيك يكيتي تشيك تشترانا لا او يكيتي ميديا تشيك يونكيا نوفل خو كرنا لسر انترنت روجاوي كروساني مديت يا ذكرنا انه تماشا كنت المعروف جبرجو يا باجي بخو ضعيفه كاستدوني نكوني ونيري امجي كور بكن وسكت شبسري المعروفات يعني تيمي دخوزن هيزك دن هبه جبو وكو باشور كردستان دهج لامبر هف شري هفده بكن مال هفده خركن انا هيزك هيا قالك باشه اگر تو راستك اگر تو ولد باريزي ورتك بنو هيجي وكو تو اشوري وايدن كاتل نوف ونا بنا يك هيس دبن يك آلدو شر داعش بكنو ايج هوا بله كابوزان تشتي ميداني الروشافا يعني داويه داعش جروبين تكفيريان امش كارين بيجين دسبيكا شركه اهليه يعني شركه بيج بيني كريا از بيجم رژیم سوریه و اپوزیسیون سوری که به نام ائتلاف تناس کردن هر دوک به هفرا ریکفتنه اف ریکفتن کی وان نهینی کر کرده ما تدا نبون کرده ما اگه ویرا بجی تدا صلات وان تنن و نزانن جی خبره خوشش کی تنن فقیرن همش خورا بربن بو تکمیل العدد بربن نوف جبو به کرد مرونه جبو بربن زوت البشر جی کرد بخورا بربن وان جی کرد برنه چون که سیاست کی دماشین خورا کرد دیزن تمی جی خوازن به وکو دیرو که تمی کرد بخورا او بکن انا بمجول بکن بفي رنگي اتفاق كايا جبو يعني داعش لسر نافچان كردي بكار بينن هن رژيم جو وهن ايدن جيدو رژيم وآلية داعش وآلية ارتش آزاد لدر دور شامي لهف كرنا انها بس نافچای كردي دبين ملهب نكريا بس اما همو بهفرنا انا اي دوني المعروفين حاشا احرار الشام يعني وداعش وجبهة النصرة وهناك جروبين ابوناي كرد ادنا في الجيش الحر دانا لواء مشعلتم وهناك لواء دنن ابنوج همو بهافرو هجومي المعروف فكرن طيب باشا لانه كان عربي وندجمني هفن لانه كان كردجي ونيكن وبهذا ايرش دكن شو تاوي هي كوتا يعني الديجي قال كرد تشتكي ما شوندن يعني از بيجم خدينك والله نا انجمانا كردي بيني ونا عبد الباسط لو داريد بيني عبد الباسط يجي اي شانتي بك خندشي خو يلا هر امتنا ساكن او عبد الباسط وايدن قلنا هو بارنود بن هو معاشد بن سر حسابي بايديا ويا باجي لنوفرو جوفاي كردستاني جبرجو ايرو كل سر ارضي هيا او اساسا انا امريكا چه قصه هولده امريكا تمي تماشا كي چ گاوه د ماشينه سر ناكافه چما جبرجو لسر ارض الواقع او جروب لقال امريكا نيكن ونريكن او نهال سر ارض الواقع هنا داعش جبهة النصر اف جي هاري بقوات الهامر امريكا نهب سوزن جبو يجي يعني او تشتيك تاغوت يعني براسي يجي اگر يعني ازد بيجم نجا باجيبا ونج يعني هذا اسايش وان با رجاوي كردستاني نها ولايات كردستان داعش با همو آل رشبانا وجماعة مجلس الكردي السوري والور وهمو آل رش لسر مقرد خو راكرنا اما يا باجي راناكن كاس كده راناكن اما داعش راكرنا وناكو جي رادكن يعني بيلنا دميغو تقبل دكن انه داعش دنافچه كردي دابه يعني ايرو مثال يعني بيجن داخلينيك دانا يعني براسي او داخلينيا يعني وكو شرعيتك دونا داعش يعني ما لا مخابن يعني چما من واتش دكن چما يعني جبوت شيء ما في واتش يعني نا از ندي از برجري لبايد دكم از ندفاع بايد دكم از دفاع لخونا الشهيد دكم از دفاع لزاركناتكم لوجناتكم يعني بس ايما چما مي بله او داخل يعني چي سروي داخویانی کو انجمن داخویانی دا دبیجن بلا هر دو عالی بلا مسئولیت خودی مسئول بنده ولی بلا مسئولیت خو نظام جيب کن يعني نظام و يعني دبي جروب مسلح يعني چکدار ایرش کرنا يعني نگوتنا ارهابي نگوتنا چتا نگوتنا ترور یک کمن يعني ونجي كده وانت بيجن داعش شتايا لدمجو داعش ايرشي سر جيش الحرب كا يا اوليك عربي بكا دمي داعش هيرشي سر منطقه عربي دكا لعرب دخا
مجلس الوطني الكردي يكسر دبيجي افو داعش تيروريستا بله. بس الكرداخي دبيجي مجاميع المسلحه عادي يعني نورمال تشك دارن ويرش كردن بله چند دور للروشاوای کردستانی هنک و پرانیا و خلکی و عربن وک تل براک و تل حمیس بنیرینا و پیکانینا و اپراسیونان لوان دوران امکاری بیجین درسته هبال اشكتر بيجم بس ددمكي تل حميس ددمكي دا كو عرب جي هم در ريفبريا خسر كردينا تل حميس تل براك تل كوچر ابا هم كردينا ابا نافچه كردستان يعني اف كردينا يعني تنكونه او بيجي بس اما عرب بري رژیم و رژیما برای رژیم جی عرب هانی بین قریبن ور سیاست تحریبی مشوندن یعنی عرب خصنا و داری یعنی ایرو مثال برای سال مثلا گفتن کریه سر مسئله انه عرب هبینو عرب یعنی امسا دکن هر کس عاجز بیا طيب چما مش كاك عبد الحميد درويش عاجز نبن دمك دبيجي تربرك عربوه چما تربرك عربوه اگر سیاستمدار کی 5 سالی خبات بکی ور بیجه تلبرک ای عرب تلبرک جی د تاریخی د خریطه کردستان ده دندر خریطه کردستان ده از بیجم یا سیاستمدار از نظام تا شاش فکرم يعني جبوي جي اد بیجم يعني بس يعني اولين ما كردي بلو ما بيجن انه اوبراسيون المنطقه العربيه دي كان اوبراسيون المنطقه العربيه ناو دي كرن ياك يدو دي تلبرك وتلحميش نافندا تشيكرنا اوتومبيلن بومبكري وقازانا وكارن تيرورستي جلديجي نافچان جيجري دكن اف نافچه هري استراتيجينا وباش تلكو چرچو تلكو چر بري همو كرد ما يجديبون ده تاريخ ده چما ده بيجن تلكو چرجي عربيه يعني حتى ائتلاف نشتماني وانجمن نشتماني كرد سوري جي و چاغه يكسر گوتن پیاده شاشتي كريا و جبرگو نافچه عربيه باشه نها يعني تو قبول دكي يعني او نافچه عربي بيوا كوچر يعني فرهنگ عربي ده هي نو كوچر كرده ده عربي ده تنه لا محل له كوچر تعريب نو يعني كوچر يعني كرديه يعني بس اب مشكله سوجي وتنه باشكا كوزان يعني دمكي داكو عرب ده ريفبريا خوسريا كانتونا جزيره ده هبن يعني چما يپگه كو هزا پاراسنا گله وعرب وسوريان جيتي ده جهدگرن يعني چما روانه بكو لسر دفرين عربي جي شربك وانجي رزقار بك هف اوای دفرين كردي كو ترور ليلان منمين işte evana hinde ali ki tişkindin bejin na rasta na saka arab jtida و زدشتی جتیدن که وکو آیین یعنی اول و وکو امبیجن اولندی جتیدن لی مسئله عربی که اداره جتیدن در ریوبری خوسری دانه ایرو اوان شانه که یعنی ما فی یا پگه هر نافچه‌ای که بگیری نه من نافچه عربی نه نافچه عربی نگیری اگر رو بجی نافچه عربی یا پگه نگیری او نافچه‌نا قامش لونه هر تماشا کن سر به قامش لونه سر به نقشه قامش لونه اگر اون قامش لو وند ددن عربو وند بجن قامش لو عربه پیروز به لداعش بلا تربرق اوهم به بس زمان وند بشي عالم وند بجن پایتخت ما قامش لو وند تلبرق و تلکوچر و تلمعروف وون همو وند بجن ایوانه ايه داعشوية عربية كوتا مرة اللي هو دفكري يعني مرة كافي شاشتي ولا يعني جيبوا يجي ازيبي لكم هن عبد الباسط السيد هان كيفي ليبوريني لخدي شهيدة وليبوريني لخدي يباجي بكا حق الشهيد لوردانا تربراكي و دماغو هاتن قتل عام كرن لسر قالي ما هموج ورا في بري في دماغه ونزكي تشلها وري ما شهيد وركت همو خلقي قامشو وان بون قا عبد الباسط السيد تشتكي وانا قلت قانا قلت انه جبهه النصر وحرر الشام وداعش هاتن قتل عام بسري خلقي ما كنا وفيديوهات دي تنعجبوا لكيفي ويهات وكيفي وكسنات انه ورن ون كاس كرد بكوجن يعني كشتن وشهيد بنا يا باجي كيا اینا انسان کرده یا بريزان يعني ون دخوازن راسي كي بدن ور راسي ون هند دكن يعني ايدي بس يعني مثلا اگر مثلا والله اگر مثلا پراجي تيرخو پرابرن اگر مثلا نوواجي تيرخو نووان دركت ايده بس جي خودرون و ري بدن كسدن يعني اد بيجم ون حزنو كن شرجي مكن شرجي مكان يعني بس ايدي تاريخ ديروك وين نعلت الوكاسيون بين كوبفير رنگي برداوم كن جبو يجي از وكو كاسي كي سر بخو وكو روزمافانا كي وقت شافير كي سياسي از يفيدكم هن او كاسي قدوندر انجمانا نجتماعي سوريا ودا انجمانا نجتماعي كردي دا لخوا بگرن و سیاستها خراس بکن بلا تمنه بجن بلا پیادل خوا بگره بلا اول خوا بگرن او چه دکن اگر پیادل کوي کی موسیجی نتیجه نزگونا وانه
اگر پیاده شاشتی و که نزدیکبین وان پیاده و که اگر پیاده دیکتاتوری جی بمشینه جبر نزدیکبین وان شاشه حتی ناتمی دبن ام او نابجن کلام ساکن حالا ما شوش کلی لیشوش نکلی چما پیاده و که کوروش که گوتنه کوروش که هاتن سمینار ورچه کردن گوتن ام موچه دخوازن لی ام سد تماشا دکن تفدم پیاده کنکه همو تین لفداری جیوین و سمینار دکن و خالقی دخوازن که ماشی مچنه امچم که چنه کن لی وانا تین خود کن قله هندرا و قله اوتیلا و کس نواند بینه و نوان چند کسی خود دبن در واند بینن و در دکون ببي رنگی وقت آخذ زمان بري يعني تفكر كردي لهمبر شرين هذا نوا كيف فكره وكو تجي بحث كر يعني جهه مخابنيه وكرد بفي اواي بنيرين اواي يعني چما كرد بريا دز بالشر اللي دجي غريبا بك ناف مالا خوساسنا كان يعني اگر ناف مالا خوساسنا كان ويروشا كردان شاب يعني هذا بيجم براسي عالی می کردی نجنه هادا بلا حمود کنشی پیاده اد بيجم پیاده دما 57 و 58 تنبو ده 60 تنبو ده حتی پیاده حتی 1004 چی بو یعنی چما حتی 1030 چی بو یعنی چما برای 1030 دیجو پرچبون چی بو کشتن چی بو لحد خستن حد رازیل کردن حد رسوا کردن حد نظام چی کردن یعنی انشقاق چی کردن پارتی دموکراتیک کرد لسوریه جه پارتی کی بو 14 پارتی پیاده نبو و چاقه پیاده تنبو یعنی و چاقه کی بو ابو یعنی تیمی وی بکنه سی پیاده یعنی اجبوی جده بیشم یعنی صدام شخص یک شخصی وان شخو حظ کن از ازیتی هر کس بیجه از یک ایدو دیه نه مثلا انك تشكيدن هيا احترام من خلق ما يجي لي راه سكرتيري بارتي كردي ما يرجعوا كرسنا حموج دربسينا حموج يك عشرتنا يجيبوا ابنا عشرات ماشيين جبوی جنا علاقات وان گلگل هریمه کردستان لسروی اساسی د عالی عشیرتی دا پیشکتیه یعنی مسئله وان عشایرینه حتی نکو یعنی هموج در بشین و هموج جنیزی که هبن عشیرتی هبن غیری وان قبول نکن یک سکرتیر به یعنی برئیس شیخ علی سکرتیر پارتی یکیتی دموکراتیک العفرینیه دنیا سریو داخل دکن دبی و عامل دولت و نظام چی و نظام چما جبر گونش مری وانه نه اونم جزیره نه همو جزیره جنا دربشیه احترام مش خلقی دربشی را انسان شورشگرن بس یعنی از مفهوم سیاسی ده بیجم یعنی یعنی بله کاغوزان یعنی سبب او پرچبون چی به و نلهوی چی به ناف طرف بله کاک هوزان مرشد چالاکوان سیاسی گلکس پاس با شروع وکیل تل سروی مجانه